Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ini kisurok di Balong Kendong na po bro dila ami ya kani kasurok bypass mentang mo effort road kirang ba nagisnong kung kanong ko law mo sa kanam bat mau tawar haringkat ki officer katrat PWD roads ki officer jong kamau lai sian di blok bat ki pulit traffic kila syong jingalang menta ka atrik yeyong ban penbet ka komrung bakor komi ikali na do lat umsaw ter hadu banda poi syamau sia kanam namal bayakan ka surok kidang sna hakani ka jingalang kila rai bat peli ka surok nadu ka por san baje hadu khandai siteng menstem hakapor lit school ki khna on khangpat nadu kapor khandai siteng menstem hadu lai siteng no phai sngi nangta nadu lai siteng on plibyang hadu kapor saw siteng hadu banda sange ka tre damit urang ba snong mau se khnam ulakar pa di pat ba bakinyai sya shipor tat hadu banda dab kasurok kaban pensuk ikinong snong hadin habut mau sekarang mereka pergi membahas nang dan lang lebih banyak kepor di bawah jesungu ya di obstan blok di bawah lalom lebih banyak kesini ya kebang yo ban kenduk lang hang ni ha ka kota ini nanti di lang bahas nang mau tawar lagi nang gambar tunjuk ya ki kot juga ekstek komiti nak bahas nang mas kenap yang bawah jesungu ya ikan tektor benlang bat tunjuk ya ki besar beri trafik bapak habis dia begini kajing dan bahan yang surok keba nandu telung musing hadu ate amal sekenam oi na kalian jungi kumki nong kam snong isu khan ni kam alor jongka jing training surok nomor ba iba ini surok menta kala kajing pentra jing long shat dan na kalian kat na daw na kalian jungi kumki nong kam snong idon bagi jing ya penbaik alor jongka jing lek jengwan jongki nong song snong oi na kalian jungi nong song snong imat jing nomor boleh bagi jing kelan jungi lenti bangi haban yan nong song snong tu nomor bangi mat jaga jing nomor baga jing kelan yung nanti abi de bati banlej kayo bisa selong mo kita kataw na kalian ngidong jing penbej ba kung minum sung hap don kata jing asia nang kata ni ka jing penhani surok dia mentan dong jing penbej ba ka jing pelaj ini ka surok untuk menstep untuk ke por ribu je ba adu ndai steng kata di jing pelaj ban nong lej nong wan dia banlej do kan spun ya banlej bisa selong bat la khangpat adu ke por lai steng adu sau steng utala pelaj ini tiba nginjok ban lej pai kinong jong lej pai si yang batunjuk kelas school mereka por par ban trai ka long ben nadu sau steng tatar kunta adu kat wei biji ini ka kama kentu ya ki nong jong sinong be tong sinong ni ba de borok iba sa ni ga sinong marjan jeng ni sim ni dan lang sim jong ka jing ni ka kam nang ban ni ka jing trai kan long ka babai berarti kan ben kloy ni kang baga long ru ka jing sok ya ki pai ba nong sinong ki ba ya ba
Teng jang kadai direct markna kadai additional program officer jangka apa mulai sinal di blok te kumba kalong mentah ke sinjat jangka jingtre ke surat jangka PMGSY na buat mau tawar syarum te ngila dan ke jingyalang berkisnang kibar na syarum ru kumju haka jingdan angkat jang isa khamdait in charge jangka traffic isa beban beri nampak jangka PWD bisa swear ringkat berkirang basnang sekat trisnang jangka mau tawar kamu sek nama kanong kalau te haka arterik jong penai April arzal pesan te yakin akan ni kejing yalang ilarai haka baidai bat kejing yat bet yat deti jong kejing pentrei yakin ni ke skim jong ni ke surang ilarai ba kandan kejing kang bat kejing pelaj ru haka baidai bat ka komyat kom man haka surang te kumju ru kidan na kapor haka ba kapor khamtam ka badai ringkat na kabenta kejing phahi jong ki khna skol te kapor hadu menstap kan light hadu kena hadu kendai steng menstap bar hadu kendai steng hadu light steng kan dan kajing pentrai ke surat bakum ju pat light steng du sau steng kan dan kajing pelat haka bagi kena skol kila ban light banyat iban pedan kam kan ke surat bat hadian ketapat nado sau steng senang kan dan yang pat kajing trai bat kajing khangi ke surat te yakaniela an sedang nado mentakasihi ka arterik jung benai bat ka hadu lanu pat ngin sadang pedek ngin sedang lu mentah ka arterik lifestyle do saustang kanan kajing play kan ke surak akaba ansangnya sikenta ya kajing puntrai kenamba kan sokaya kayang kamtam ka badai baki kenaskon na yakino entry ngin dang penbat ka no entry kamtam ya kay baki usanang but what na mau tawar ban no showroom ro ankang kumbalaang hati kipar kendai stang hadu lifestyle but saustang shanang kini ke surak preman sedang nang lumau sing sedang adu ciro lu mau sing nang te kan ku adu mau set kana pajing jrong jong ka long 10 km ten mentang ila adep adu nang te adu ang ne pandek kar penting rai nya patkas pa mitar nang adep te padang sa 10 km tam don ni portion nang ne rum hang ni bang hap le ban siang mau shwa iti bentang nang kham simpor kendian dekat bangidang siang dekat te bentang la adep le metal station room stay tinggi ini bentar ngin le alam mas ndep nang te ngin petang sekali kumno malu malala dalam perkut kemariang ada jaj baik kam kejam sebelum kelompok cibana steng lala dan komplit kan sih ia kami empat cuma ada su dalam ini ki road furniture ini kita beria kita mesti baik hamatin jadi kita dalam trade kan membuat su market drain tu almost ngila jandep kiwe juga andep sak stang dari jingking hati ngi sleman dia juga keting lah sedang mentah dia ketai rut rah po arbana tang la adep thì sorok ni kena kemeng portion hang net rai bo chipna steng la komplit kalau yo ban ye jaj pe ban tre pe